بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya, yari na isab kita niyo ha waktu na to ini. Amon na in waktu ya pag isun-isunan sing kita niyo. Tiap-tiap maabutin waktu ini insyaallah ta'ala. Na ganapan na to in pangadji. Dahin haamoy in pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin ha mga pitna-pitnahan halaw man sin gumi ini. Pitna inda jinis na indumatong pamanusia bang wayroon tatabangan sin Allah Ta'ala tanto in kita malugi na sadya sabab in waktu rihil kato ini kangunan na to batukon in amin mapatot na to hinangon hakabuhi na to supaya mahinang lutuanan sin kita niyo haadlaw gana-gana. Jari niya, waktu ini insyaallah ta'ala, ang buong hadis, riwayat dahin kan Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su' wa min laylati su' wa min sa'ati su' ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. Beita dun hayni sinhambuk sahaba ingan niya hi Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, Ya Allah, Ya Tuhanku, in ako magpatilibon kay mo daing haadlaw mangi. Ikaruan niya daing haruman mangi, daing hawaktu mangi, iwan daing haamoy in panon mangi, in kahinapusan niya daing ha pangdaig mangi. Ini katantan, biya na sinagi, subay kita daran nang ngayo pa Allah Ta'ala tabang sin banus simpitna. Hati simpitna ini tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in katan nagdaawa bariman sibu damat tanim pag-iman iban simbukon tukasun sin Allah Ta'ala hawak to sin kabuhi niya. Uno-uno na impiag daawahan niya tanto in siya tukasun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita unbang biya diin in amoy in hugot sin kabtangan niya matan ka atawa bukon. Na in mga bariman biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno-uno na in piyanggausan nila hakabuhi nila tukasun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nila yaon kakausan hitulak ingkatan tutukasan niyon hati niya in sila di damahalin uno-uno na yung parkala kumugdan kanila wayroon pangannal nila rugaing dengsin Tuhan Rabbul Alamin in nagpajato sin uno-uno na pajajatuhon halaw man singgumi ini
sabab nakabutang na siya asal hakadar. Muning pagyanon giyanta long simbahasa ta. Asal giyakanta na. Na inya tukatan, bang siya jumato na imbungan niya muning pagtawagon long niya kada. Bang siya jumato. Na inyan kataan, in kadar, manjari pa ubahon sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang in ipon niya mangayo tabang kaniya. Na amoy ini, amoy in pamiat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta amoy in bibiyak sa niya in ginhawabaran niya doon ha amoy tutog in pangayo niya tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin nasabot dahil ha amoy hadis ini. Ya Allah ya Tuhan ko, magpatilibon ako kay mo, daing ha amin adlaw mangi. Nasabab mga adlawan, ini katantan, nakasud siya pagyanon wakto. Ampain wakto, amurin puunan sing kita niyo katan. Nawang nato yad tilosahon in parkala yadto, na adakala malugi kita niyo. Sin amin adlaw yaon. Nasabit tin Rasul, daran nagpatilibon, sabab, aun hadjaron han mangi dumatong kato. Sabab mangi iban marayaw hipaglanggal ta sa tiap-tiap adlaw. Nasarta kita magpi uning katanaman ta mangi kato marayaw. Bihan. Nahangkan na biya na sinagi intaw taga-akal subay hadja inakal niya mapakay niya maun pa amin marayaw. Makatayim babaw in akal niya dahing hanapso niya. Bihan yan. Naman jari in kapit na haniniri matimba. Makadha amoy in kignot kahibal sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na amoy in maalop niya doonhan sumud na in kapit na pitnahan. Bihan. Ang kan na mataod din ha mga pitna ini siyabot sin Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bunal to, dinalta yan kanyo yan, iban si mga kaanak kanyo yan, pitna. Atin niya, tutukasan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din yung pag-ayupot ng kanila. Biya din yung pagdamo kanila. Sabab bang bukon siya marayaw, yung pag-ayupot, yung pagda, na tantong malugi na dya kita. So, inyaon katantaan, bukon kita in magtali sin kabayaan ta. Aun aturan asal biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Inin marayaw, inin hikarayaw. Biha. Bukon kita in imian, amoy ning katanaman ko, amoy ning kabayaan ko, bukon. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah Ta'ala supaya sama sibu in kakahinang sing kita makad doon ha aming kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na siya dia supaya magsibo in kakahinang sin Muslim katan hababaw sing gumiini. Kaya na sinari bang hadya akaron sing katan in pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nawiron sa inihiluhala. Nawang ko makakita may ta na hiluhala in dunya ini sampay bihayaon amo na malaggo hiluhala parkala pag-agama halaw man sin mga Muslim pasal sin piasuran na sin Muslim sin akkal ibang pikilan nila yung pag-agama nila. Di na sila makad haamin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba't bang hadya kita makad? Hambuok na yung pamiat niya. Doon nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil biyayta niya kato, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bih. Way kaya tinggalan ko hang sulag uno-uno, amin hikasuok niyo pa Allah ta'ala, bukon kaya bayta ko kaniyo. Yang daakan ko kaniyo. Wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillah illa wa haddhartukum bih. Wayroon daing ha mga uno-uno pakaradyaan hikalayo niyo daing ha Allah subhanahu wa ta'ala imbukon piya anibda kamo. Biyaitaan ta kamo. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam na siyaksian si mga kasahabatan niya hawak to sin paghadji niya kay napusan. Doon na sila katantan, laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam hutba niya, in ako ini asubuhon kamo sin Allah Ta'ala. Uno laong ni kabisaran niyo bihaon.
Namisarahan na katan, nagdungan-dungan. Laong niya, ya Rasulallah. Kasaksian na mo in ikaw, nakapasampay na kausin, daakan kay mo sin Allah Ta'ala. Ala wakad balag. Kaya pasampay mo na. Nakasaksian na mo inikatan. Sabab yari na kamo, imbungan niya. Nabihan yan. Naman, jariin kita isab, wala nakaabot hajaman sin Rasul, yari rah buhi-buhian yung panghindo. Yari halawman na to yung panghindo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisiyo-siyo yung makaurol sin panghindo ini katantan, biya dakaw sin buhi hawak to sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maramo siya maglundang panon halawm kasanangan, halawm sulka. Bihan yan. Way piagbidaan sin sila nakaunay sin kita, sabab inhinang nileban sin hinang tawang taurulon da katantan, Cebu. Nabihan. Way yung piagbidaan niya. Nasabi ito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, magpatilibon ako kay mo, dahing haadlaw mangi. Iban duman mangi. Nga labi-labi na to, timporum di mo misan, ini kajakahan misan yung ginawabaran mo. Biya din, papangdukain. Bihan. At timporum. Iban si mga wakto, jiyaman, sabab magpinda-pindain kahalan si Mano siya, tiap-tiap magpindain kahalan sin dunya. Mapaso, mahagot, mahangin, maulan, masuka. Sabab Mano siya, mataudunan pit na magdatong. Aun wakto mamungmung sila sambil, bang suka, laong niya, na nagsusuka na sadya. Bang isang ulan, may nag-uulan na sadya. Nawala nila kaingatan yung piyamungmungan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siya in wakto long sin Allah ta'ala. Anad dahar. Ako sa ini in wakto. So ingkatan jumato halaw man sing gumayinikatan dahing hapagbaya sin Allah ta'ala. Wayron jumato hang sulag uno bang bukon dahing ha? Rida sin Tuhan Rabbul Alamin. Nasabiyad tubang kau namungmung haulan, namungmung hapaso sin suka, bihan, wayron na ni tubig na nahay ni katantan, isimpya mungmungan mo, Allah subhanahu wa ta'ala. Dakaw yan. Pit na yan dakula. Nauning pit na yan, panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Bang biya din in sandal ta, doon ha mga pit na yan. Sabab bang mukya sandalan, bang ibarat nag-school nakapaskaw. Bihan. Nabang kau long ta doon hayan, tumubo na long ta ini dukal mo halom sindaghal mo, sampay bukon na sa jalom sindaghal, tumubo na sa milintandok long sinini magbibis sa rabihan, tubuan na kau tandok, naway na saan. Yung pagtubuan tandok yan na, anak ka po iblis. Nabihad to. Ngayon mga yan katantan. So in kita, in account ta, katansin, kabuhi tayo ni amin katan, marayaw. Mahita kita mangayo, magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung maksud, supaya rin kita kabugatan si mga tutukasan. Di kita kabugatan. Sa kaulaw, labang kau nangayo pa Allah ta'ala tawang, hawak to yan, aw tutukasan niya, biya kau nakasud palam singkuta niya. Angkad na bang ang problema mo? Ay na kau magproblema to magpalaggo. Suod na kau palam masjid. Sambahayang karong karakaat. Maanan niya, umalup ko pa Tuhan Rabbul Alamin. Inaki mo ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo, ikaw rin pangangayuan na mo tabang. Sabab mabat-bat buwan tubang ko magsambahayang, umalup. Nabita sinhambuok, sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, laong niya, ini Muslim atau imbar iman, aun lang niya tu kuta. Amin marayaw suran niya tiap-tiap waktu. Bang siya makasud palam sing kuta, yaw hindi siya mapinsana. Laong hi Ka'ab al-Ahbar radiyallahu anhu, al-husunu lil mu'mini thalas. In kuta lang niya simbar iman tu. Al-masjidu hisnun. In masjid kuta sinbar iman.
Mahita. Sa babang ko sumud palom si masjid sumambahayang mawihi iblis si nakapo niya rin kayo mo. Bangkaw kumuha na rin sa masjid, magad na sila kayo mo. Bihan sa yan. Nabangkaw lang masjid dito kalom kuta. Bihan sa yan. Wa dhikrullahi hisnun. In pagdikir hati niya, pagsabot mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ko nagpapanaw, manjari ka subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukon sa dalaw masjid magtasbih. Yan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. So nakasud ko palam kuta magtuy-tuy. Imaana niya, yung kau halawang pamarulisin, Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw kapasaran. Biha. Wa qiraatul Quran hisnun. Impagbasa sing Quran, bang mayroon na mga hinang talabi, marayon nagbabasa Quran. Dahil sin nagduruhong. Samay ta, ilago sin pahala magbasa sing Quran, Masya Allah. Hambu huruf, katluan, ay inihang po, kanalong niya piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imiyang kalong niya alif lam mim, ay kung magyanin niya hambuk na huruf. Tuin huruf yaon, tiap-tiap huruf hang po. Lamu alif lam mim, katluan magtuin. Tura huruf, katluan magtuin nakawa mo karayawan. Labi din namang muna tangbosing Quran. Alaw mga ibutang tanamahang kabulan niya. Namang kau nakabasa sing Quran, halawm sinhang kabulan, natangbos ming Quran. Pilaing karayawan hikarihil kayo mo? 302,200,000 nga ibu karayawan. Sababin huruf sin Quran, 2,200,000 nga ibu. Nalipaton mo makangpo yan to pila. 302,200,000 nga ibo. Alam sinang kabulan. Napikil mo kuno. Hauno marayaw, ing 302,200,000 nga ibo. Iban sinang kamilyon pilak. Sinin niya on maubos dari hadon niya. Aun wagtuon na tagdapukan niya. Pagsud palon baram mo, umulak ng siptik tang, kako na saan lang, di ba kung na kayo mo? Bihat. Naamo yan to. Na inyaon katantaan, amuin nasabot tayaon, pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga kataan sin pagyanon, amuin ini. Adlaw mangi, induman mangi, waktu mangi, iban sin iban mangi. At niya panon mangi. Mana niya bang aon panon mo bukon dabi mga hikarayawin pagpanon iban siya mas marayaw na isa-isa mo. Bangkaw magpanon kaniya ka mayan ikaluppas sin waktu mo na nahipo na kaw sin kalugian. Naramik yan iban sin pangdaig mangi. Bang siya mangi bihanay, nadya ka umabjan, pasari na siya kabayaan ni. Alam mi marayaw, lakan mo, hikmat, biya di namin himahinang siya ta umarayaw. Na yung panghido ka to sin akama, bang aon ngi niya, tabunan mo sin marayaw. Bukon mo isap, gantian sin mangi, in mangi niya. Sabab bang siya mangi, sambil ikaw nagipat na isap sin mangi, nasibo na kamukarwa. O yung napiagbidaan niyo. Sabang siya mangi, siya na sadya. Bihan yan. Naamod tin labi marayaw. Nahangkan na yung mga sila, amuin, nakahati tuod simpang hindo rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahal ka kanila in waktu. Sampay pa nga subo nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Bang wala doon in Rasul, hipa nga subo nila mga labi impanghati ha pag-agama. Kanahambuk waktu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaya pa nga subuhan, laong niya, ma khairul ayam.
Uno lang niya, ya Ibnu Abbas, unuin adlaw marayaw. Unuin sa reyaw-reyaw rin ang mga adlaw. Wa ma khairu syuhur. Unuin sa reyaw-reyaw rin ang mga bulan. Wa ma khairul a'mal. Unuin sa reyaw-reyaw rin ang mga amal. Unuin sambag si Ibnu Abbas. Lang niya, khairul ayyam yaumul jum'ah. Insa reyaw-reyaw rin ang mga adlawan, namunin adlaw Jumaat. Wa khairu syuhur syahru Ramadan. Sa reyaw-reyaw naman rin ang mga bulanan, amuna bulan Ramadan. Wa khairul a'mal, sa reyaw-reyaw amal, amuna 5 waktu. Sambahayang 5 waktu. Pagubos lang niya, pamada ala dhalika salasatu ayyam, 5 manto adlaw sambil simampay ini pangasubuyad tumaddukan Ali radhiyallahu anhu. Unuin agisin Ali radhiyallahu anhu. Laung niya Ibnu Abbas kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ridaan siya sin Allah ta'ala iban sinama niya. Kaya pangasubuhan, habihad to, injawab niya ramikyan biadahad to, unoy na Ibnu Abbas, misan lang niya asubuhuning katan ulama. Mag-agad na iban sin hukama, iban sin mga pukaha, at niya impagyanundong naon ulama, amunin tao, nakadukduk pangadji tungod pa amin ilmu, puunan sin ilmu, amunin Quran. Iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hukama amin mga tao maingat magkabtangan bihan bangkaw ini dumungog sin kabtangan nila mausal mo sambil pa ginhawabaran mo hay karayaw kay mo in mga kabtangan nila. Aun makamurun hikmat dakula. Pagtagka nila hukama aun hikmat sin kabtangan nila. Impagyanon po kaha amin maingat tasara. Natu, punon mo na lang niya in ulama, iban sin hukama, iban sin pukaha, hipangasubo mo inbiya sin pangasubo kan Ibnu Abbas, wayroon makajawab, makaliw rin sin jajawaban ni Ibnu Abbas, amoting korektun. Hatinin sa rew-rew adlaw, no? Adlaw Jumaat. In sa rew-rew bulan, amunin uno, bulan Ramadan. In sa rew-rew lang niya, ini uno yaon, hinang, amunayin hinang mo, doon halima waktu. Nalong sin Ali, radiyallahu anhu, sumakawalong niya, haka ako isab, amin pa nga subuyad to, amoy sabi nilang ini kajawab ko. Pag-isab diyan yung marika ko, inkabtangan yan, amoy sabi nilang niya ini hikabis sarako. Khairul a'mal ma yakbalullahu ta'ala minka. In sa rew-rew amal lang niya, amunin amal tatay maun sinullahu ta'ala rin kay mo. Sa rew-rew amal, amunin amal tatay maun sinullahu ta'ala rin kay mo. Namisan na isab ko magsambahayang 5 wakto, pag sa pamari tay maun. Matao din palso. Nasim pangadji dan tali kialabayan niya un. Sa babala kimugdan. Na mahal ka din nga kata, namintay maunsin Allah Ta'ala ng malta. Wa khairu syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. In sa rew bulan, amuna in bulan yaon nakapagtawbat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sin tawbat batan. Amin di mo na pagbalik-balikan na hinang mukasaan. Amad din pagyanon sa rew bulan. Na, in sa rew-rew lang niya adlaw, ma takhruju fihi min ad-dunya ila Allah mu'minan billah. In sa rew-rew adlaw, ray nga kataan adlaw, amo na bang kau gumawa din diha dunya ini, humarap pa Allah Ta'ala ini kau bariman. Amo tin sa rew-rew adlaw. Amuin mahal ka din nga kataan. Amo niyan adlaw marayawin, amin, magbing kau patuhan Rabbul Alamin, ini kau halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala,
amo na iaakad mo yung katan kakahinang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha amin pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng ha Tuhan na to Rabbul Alamin bukon deng ha pikilan niya deng ha akal niya ingkatan niya undaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kani so amo adtuin ini pangadjian tahawak tu ini nalang kumim pakaradyaan nasabot doon haon in adlaw mangi induman mangi in waktu mangi iwan sin panun mangi, iwan sin pangdaig mangi, inyan biya na sinagi tutukasan sin Allah Ta'ala kato, sulayan kita, akabuhita. Nasubay kita maingat, sumud palawm sing kuta sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nasabot na to na yatin kuta, haw no kita dumakan. Bihan, ang kanawang aun lang niya problema, naman tumadya ko pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muna, namangayo ka kaampunan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kala ring ha mga yadto bihan, si mampay kay may mga bihadto, hasupaya kau makatumtum kaniya, hasupaya kau makapangayo kaniya kaampunan. Insyaallah ta'ala, balik yan to kakanapan na yung pangadyan na to, harugain ini pangadyan insyaallah ta'ala, tang busuntain ini waktu na to habihaon, ini pamaid, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته